Kalau memang itu nasi cinto nanti nih denai tangguangkan bacando pungwa rindukan bulan pasti nyoba tak puasa bala tangan ulah bansai nyobadan. Bukanlah murah, kurang bagus dosa yang sapikan rumput pagi coba tak. Bukannya murah, baru matang dosa yang lah ya cobatin jadi tangguangan. Api aman lawe ananaka di baju di kayu tanam iku dari kapal rantau adi pamenan lape hati tak ibu di dalam batin mangumam upe jo cara kau dulu tak sabui api aman lawe adi ini tak sabui piaman lape dulu tak bawi cintonan are adia kini lah kusui banang saule. Oi pariaman, bapa gajira, jira bapa gapulo jaan jalu. Udah bagumam, hati badata, raso kakaram bidua di lautan. Dahulunya tiku masuk piaman, kini tiku lah masuk agam. Indah gunung kini jadi sasaran, mungkin itu suratan Tuhan. Kalau memang itu nasi cinto nanti nih denai tangguangkan bacando pungwa rindukan bulan pasti nyoba tak puasa bala tangan ulah bansai nyobadan.